5 बोसोराव थांनाय बे इउपिपिएल सरखारा जोंनि गसाइगाव टाउन हिसाबै बेयाव मोनसेबो जेबो खामानि मावलाङाखै जार फले दिनैहाय दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा हाग्रामा महिला सारनि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिया जेरै खोथा होदों एरै खामानिखौ मावफुंनानै दिन्थिदों। स' रायजोफोर नोंथांमोना गासै भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो। खुसि आरो गोजोनथाव खौरां जिहेतु जोंहा गसाइगाव टाउनाव 4 नम्बर वार्डनि नैबे बाथौ रड आरो बेखौ जों बुंथ'ला बे रडा खुब गाज्रिमोन खारन 5 बोसोराव थांनाय बे इउपिपिएल सरखारा जोंनि गसाइगाव टाउन हिसाबै बेयाव मोनसेबो जेबो खामानि मावलाङाखै जार फले दिनैहाय जोंनि टाउन कमिटिनि सिंफ्राव गलिनि लामाफ्रा खुब गाज्रि लामा जाना दं आरोखि कन्डिशनफ्रा दै अखा एसे हाबानो बिराद माने दै थायो ड्रेननि खुनु प्रभिजन माबाखौ खालामलाङाखै बिथांमोनहा खामानि मावलाङाखै बिनिखायनो दिनै गसाइगाव टाउननि जोंना बासिन्दाफ्रा खुब माने दुखुनांथाव बे सहायनांनानै थानानै दं दिनै खिन्थु जोंनि बिपिएफ सरखार फैनाय लोगो लोगो एक्सुवेलि कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो दं होमब्लाबो जोंनि वार्कारफ्रा बा जोंनि कन्ट्रेक्टारफ्रा बिपिएफनि कन्ट्रेक्टारफ्रा हेडआव जितु आर्जेन्ट जितु इमारजेन्सि बे लामाखौ लाबोनानै खामानि मावनो थाखाय दा लाहार फाहार जाबाय आरो दिनै बेजों खेबनै बे वार्डआवनो 3 लामा बेखेवनाय जाबाय बिदिनो गोबां 3 वार्ड मोनब्रैनि गेजेरावबो दिनै बिराद खामानि मावनांगौ दरखार दं आरो बेखौ जोंहा अलरेडि टाउन कमिटिनि चेयारमेन मानगोनां नरपति ब्रह्म बिथां आरो लोगोसे आंजों दंफायो नियारेस्ट माबानि जमदुवार समिस्टिनि एमसिएलए आरो थाबावबाय इन्टास आलि जों जयैनो नांनानै जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनखौ मोनसे मडेलाइज मोनसे टाउन खामानि मावनानै मडेलाइज खालामनो सिन्था खालामदों बेयाव लामाल' नङा जोंहा स्ट्रिट लाइटनि बहुद एसे आंखाल जानानै दं लोगोसे टाउन कमिटियाव गसाइगाव टाउनाव बहुद माने अट'फोरनि झामेला जानानै दं बिथांमोनखौ जों नैबे 4 थारिखनि उनाव मोजां मोनसे मिटिं लिंनानै बयखौबो गार्जेन आरो लोगोसे जोङो मुरब्बि पार्टिनि लोगोसे जों माखासे कन्ट्रेक्टर बिथांमोनखौ लानानै जों सावरायनाय जागोन आरो लामाफोरनाव जितु जायफोर अकुपाइड खालामनानै दिनै पिडब्लिउडि लामाखौ बिथांमोना बारेन्दा माबा माबि लुना लादों बिथांमोनखौबो कमप्लिटलि जितु मा होनो बेखौ डिपार्टमेन्टेलि बिथांमोनखौ गावबागाव डिपार्टमेन्टआ बेखौ मावनाय जासिगोन बेखौ आरो जोंहा टाउन कमिटि चेयारमेन बिथाङा दंफायो बिथाङा नैबे कयेकदिन उनाव नटिस हरसिगोन नटिस हरनानै बिथांमोननि जायफोर अकुपाइड खालामना लादों जोंनि टाउन बाजारे हक বা আমার এই মেন রড টিপি রড ডিকি রড যিবিলাকে আমাৰ ৰাস্তাবিলাকৰ অকুপাইড কৰি দোকান কৰি আছোঁ তেওঁলোকক নটিচ দিয়া হ'ব আৰু নটিচ দিয়াৰ পিছত যিবিলাকে কথা নামানে তেওঁলোকক একদম এইটো চিজ কৰা হ'ব এইটো ষ্ট্ৰিক্টলি কোৱা হ'ল ইয়াত ভাল বিয়া কথা কোনো কিবা নাই আমাক লাগে যিখিনি আমাৰ পিডব্লিউডি ৰাস্তা আছে এইটো আমাক দিব লাগিব কাৰণ গসাইগাঁও টাউন হিচাপে সুদূৰ ফালে বহুত মানে দূৰ দূৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াত মানুহ বহুত হয় আজিকালি গসাইগাঁও টাউনটো আগৰ টাউন নহয় বহুত মানে গেদাৰিং হৈছে আপোনালোকে চাইছে দেখিছে অটো ৰিক্সা গাড়ী তাড়ী ভৰ্তি গতিকে মানুহবিলাকে দূৰৰ পৰা আহি আমাক কিবা কৰে ইনচাল্ট কৰে যে গসাইগাঁও টাউনত ইএম আছে এমচিএলএ আছে টাউন কমিটি আছে কিয় এনেকুৱা হৈছে পৰিৱেশটো গতিকে যোৱা এই চৰকাৰত এইবিলাক চব হৈছোঁ আমি এতিয়াহে আমাৰ ৰিজাল্ট পোৱাৰ পিছত নম্বৰ ৰিজাল্ট পোৱাৰ পিছত আমি এইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু আমি আগত যিটো কৈছোঁ এইটো তেনেকৈ আমি কাম কৰি যাম এতিয়া দেখা গৈছে কি যে এইটো বাৰিষাৰ বতৰ প্ৰত্যেক বছৰ আমাৰ কিছু গোসাইগাঁও টাউনৰ কিছু এলেকাত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া যিহেতুকে টাউন কমিটিৰ মাননীয় সভাপতি দেৱ আছে আপুনি চৰাইবিল সমষ্টিৰ এমচিএলএ হিচাপেও আছে আমাৰ জন্দৰ সমষ্টিৰ যিহেতুকে মাননীয় এমচিএলএ তেখেতেও আছে এই সমস্যাটো কেনেকুৱা ধৰণে সমাধান কৰিব বুলি আপোনালোকে চিন্তা কৰিছে নেকি এইটো ক্ৰিটিকেল ইমান ক্ৰিটিকেল নহয় আমাৰ ৰাইজই ঠিক থাকিব লাগিব সজাগ থাকিব লাগিব
কাৰণ আমি চিষ্টেমেটিকলি যদি কাম কৰিব লাগে আমাক ৰাস্তাবিলাকো এৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ গোসাইগাঁও টাউন ভিতৰতো কোনো মানে কি কয় প্লেনিং নোহোৱাকৈ ঘৰ বনাই ৰাখিছে এতিয়া যে এই যদি সমস্যাটো যদি সমাধান কৰিব লাগে আমি চাব আপোনালোকে এতিয়া ইয়াতে দুটা ট্ৰেইন হৈছে ৰাস্তা এইখিনি হ'ব লাগিছিল কিন্তু আমি যদি এই ট্ৰেইনটো উঠাই তেনেহ'লে ৰাস্তাটো বকল হ'ব এতিয়া ৰাস্তাও ট্ৰেইনটো উঠাব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি এইটো চিষ্টেমেটিকলি যদি ৰাস্তাটো বকল কৰিব লাগে আমাৰ ফাণ্ডো দৰকাৰ হ'ব ৰাস্তাৰ ওপৰত ড্ৰেইন হ'ব লাগিব হয় না নহয় সেইটো আমি আলোচনা কৰিম কিবাটো আছে সমস্যাটো আছে তেনেকুৱা আমি এটাকৈ যিটো মেইন ৰাস্তা এইটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম একেলগে কিন্তু বাকীটো নোৱাৰিব কাৰণ গলি সৰু সৰু আছে অলৰেডি তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ হৈছে আমি কেনেকৈ উঠাব সেইটো ৰাইজেও সজাগ হ'ব লাগিব ৰাইজ যদি সকলোৱে যদি এগ্ৰী হয় আমাক ইয়াত ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে কোনো আপত্তি নাই আমি ডেভেলপ কৰি দিম अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय जोंहा हाग्रामा महिला साननि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा जेरै खोथा होदोंमोन थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव थिग बेबायदिनो दिनै खामानि मावफुंगासिनो दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोननि गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब